Ninashukuru sana kwa mama kwa sababu ya kutufanya tujue shule. Tulisoma na amenisaidia sana, kama mimi ningemshukuru sana. Ningekuwa si yeye, singekuwa mahali niko. Na ningesema amenitoa mbali. Juu hapo mbeleni nilikuwa nimepitia mashida mingi sana. But after nilitoka nyumbani nimesaidika sana. After kujoin hapa, after kukuja hapa, ningesema nimeshukuru sana juu napata hiyo salary napata inanisaidia na naweza kupata chenye kinaweza kunisaidia na kusaidia familia yetu. Na hata sasa wazazi wangu wamefurahia sana kwa sababu nawasaidia. After kutoka shule, hizo skills ndizo zilinisaidia kufanya hii kazi nafanya. Nachunga kuku, niko na kuku 800. Na after hizo kuku kuzichunga zinanipea per day 50 crates za mayai. Niko na hata kitunguu yenye nachunga. Niko na kazi mingi zenye nafanya, but nafurahia kuzifanya. Juu ingekuwa si mama, singejua kufanya hizo kazi. Mimi nashukuru gavana na pia nyote kwa kutuhudumia kama mwana MYS. Naomba nashukuru pia Fanda Musau kwa kututrain, maana kutoka training nimeyasoma mengi na saa hizi niko sawa. Kwanza hata leo nilikuwa naambia msee mwenye tunakaanga na yeye hapa, kamwambia training ilinisaidia sana juu saa hizi kama mbeleni vyenye ulikuwa unakuta mimi mtu tunatokozana na yeye hapa hivi tunapigana hivyo ujinga. Mimi ni mtu ana think. Sasa hii nilisoma mengi ile training nilitrain nikasoma mengi pale. Na niko strong. Wengi walidharau, lakini saa hii mimi napata kitu yangu. Wengi walidharau wakaniambia training hiyo ya vijiko nini. Kawaambia ni sawa, lakini mimi kuna ile kitu nilisoma na inanisaidia mpaka wa leo. Nilienda MYS 2023, tuliona mazuri huko na tukabahatika. Hatukuwa na kazi, lakini kwa vile tulitrainiwa tulipata kazi na niko kazi. Namshukuru Mungu kwa kutupea mama mzuri. Kama wazazi wangu hatukuwa na kitu, saizi wako na kitu. Kama ni shule nilipeleka sister wangu na brother zangu wenye wako nyuma yangu na walisha kwa hii kazi, na hata mavazi wako poa. I was one of the privileged people to have the MYS trainees. They came as we gave them attachment as our company. Na kazi yao ilikuwa sawa. Ni watu wametrainiwa vizuri kulingana na ile walifanya kazi. Na siku ana shida yote kwa wale wote nilichukua kwa attachments. But fortunately I was able to retain one, Joy Mwenda, who is currently with me here. Anafanya kazi Solution Sacco. Na kazi yake iko sawa. I've never pushed her to do anything because she knows what she came here to do. Anafanya kazi yake vizuri and I have no complaint.